Дали сте знали да една на изглед мала грешка у Марто може коштати целогруда парадайза? Може да мислите да я сетва едноставна, али дявол се крижи от детължима. Многи бащовани понавляю исти грешки из години у годину и питаю се защо им разсад пропада или даже е слаб плод. У овом видео не чему вам само речи посейте парадайз. Откричему вам тайне коđe изкусни узгаживачи любоморно чувaju. Показа чему вам тачно šta treba da uradite, ali i, što je još važnije, šta nikako ne smete raditi ako želite sočne i ukusne plodove tokom celog leta. Ostanite sa nama do kraja, jer informacije koje slede mogu napraviti razliku između razočaranđa i najuspešnije sezone do sada. Дали сте спремни да saznate istinu? Pre nego što zarunimo u praktične korake, hajde da razjasnimo zašto je mart toliko presudan. Mart je mesec buđenđa, mesec tranzicije. Dani postaju duži, sunce jače, ali noći su i dalje hladne i nepredvidive. Upravo taj balans čini mart idealnim, ali i rizičnim periodom za setvu paradajza. Ako posejete prerano, rizikujete da biljke prerastu i oslabe pre nego što dođe vreme za sadnju na polju. Ako čekate predugo, kasnite za celu sezonu i plodovi neće stići da sazru u punoj meri. Dakle, mart nije samo jedan od meseci. To je prozor mogućnosti, koji moramo iskoristiti na pravi način. Razumevanje ovog vremenskog okvira je prvi korak ka uspehu. To je temelj na kome gradimo ceo proces, od malog semena do obilne berbe. Prva i osnovna stvar je izbor sorte. Nemojte samo uzeti prvu kesicu semena kođu vidite. Razmislite u svom podneblju i uslovima. Dali imate kracje ili duže leto? Živite li u topližem ili hladnijem kraju? Postoje stotine sorti paradajza i svaka ima svoje karakteristike. Rane sorte, poput Malibu ili Uragan, idealne su za kratka leta jer brže donose plod. Kasne sorte, kao što je čuveni volujsko srce, zahtevaju više toplih dana da bi dostigle punu zrelost i ukus. Takođe, razmislite o nameni. Dali želite paradajz za salatu, za kovanđe sosa ili za konzerviranđe? Čeri paradajzi su odlični za grickanđe, dok su mesnate sorte idealne za sosove. Čitanđe deklaracije na kesici semena nije formalnost, to je vaš prvi razgovor sa budućom biljkom. Posvetite tome pažnju, jer pravi izbor semena je pola obavljenog posla. To je kao da birate temelj za kuću. Ako je temelj loš, cela građevina će biti nestabilna. Jedna od najvećih zabluda je da možete koristiti običnu zemlju iz bašte za setvu rasada. To je recept za katastrofu. Zemlja iz bašte je teška, zbijena i puna potencijalnih patogena i semena korova kođi će se takmičiti sa vašim mladim biljkama. Vašem rasadu je potreban lagan, prozračan i hranljiv supstrat kođi će omogućiti nežnom korenu da se razviže bez otpora. Možete kupiti gotov, kvalitetan supstrat za setvu, što je najsigurnija opcija za početnike. Ako želite da napravite sopstvenu mešavinu, idealan recept je jedan deo treseta, jedan deo komposta ili glistinđaka i jedan deo perlita ili vermikulita. Treset daje strukturu i zadržava vlagu, kompost pruža početne hranljive materije, a perlit obezbeđuje prozračnost i sprečava sabižanđe zemlje. Ovakva mešavina je kao kolevka za vaše seme, mekana, topla i puna svega što mu je potrebno za zdrav početak. Ulaganje u kvalitetan supstrat je ulaganje u zdravlje i vitalnost vašeg budućeg roda. Čak i ako koristite kupljeni supstrat, korak kođi mnogi preskaču, a kođi može spasiti vaš rasad, jeste sterilizacija zemlje. Zašto je ovo važno? U supstratu se mogu nalaziti spore gljivica kođe izazivaju bolest poleganđa rasada. Ovo je noćna mora svakog baštovana. Biljčice niknu, izgledaju zdravu i onda se odjednom samo prelome u osnovi stabljike i u venu.
Стерилизацијом уништавате патогене пре него што направе штету. Наједноставниот метод е стерилизација урерни. Распоредите влажен субстрат у плех, прекриете алуминижум с конфулижум и пеците на температури од 90 до 100 степени Целзиуса око 30 минута. Пустите да се земја потпуно охлади пре употребе. Оваш мали додатни напор може изгледати као претериванџе, али верујте, када видите свој расад како бужа док се кумшижин бори са болестима, бичете захвални себи што сте одвожили тих поласата. Тоа е као ваксина за ваше будуче билке, даje им имунитет од самог старта. Избор праве посуде за сетву е важнiji него што мислите. Можете користити пластичне чаше од јогурта, наменски контейнере за расад, мале саксие или чак картонски кутije од јаја. Меđутим, свака опција има своје предности и мане. Пластичне чаше су јефтине, али морате им обавезно избушити рупе на дну. Наменски контейнери су практични джер имају више ќелижа, али често су плитки. Картонски кутиже од јаја су биоразградиве, што е сјајно, али могу пребрзо да се распадну и задржавају превише влаге, што води до буџи. Оно што е апсолутно најважнije, без обзира на избор, јесу дренажне рупе. Без адекватне дренаже, вода ќе се задржавати на дну посуде, корен ќе остати без кисеоника и почеće да трули. Овој е тихи убица расада. Biljka će početi da žuti i vene, a vi ćete misliti da joj nedostaje vode i zalivaćete je još više, što samo pogoršava problem. Zato, pre nego što ubacite i gram zemlje, okrenite posudu i proverite ima li dovoljno rupa. Ako nema, uzmite ekser ili burgiju i napravite ih. Taj jedan minut posla može spasiti mesece truda. Sada dolazimo do samog čina setve. Ovde je preciznost ključna. Napunite posude pripremljenim i ohlađenim supstratom, blago ga sabijte da ne ostanu vazdušni džepovi, ali nemojte ga previše nabižati. Idealna dubina setve za paradajz je oko pola do 1 cm. Ovo je kritično. Ako seme posejete preduboko, biljčica će potrošiti svu svoju energiju pokušavajući da se probiže na površinu i bit će slaba i iznurena, ako uopšte i nikne. Ako ga posejete preplitko na samoj površini, može se usušiti pre nego što pusti koren ili ga prvo zalivanđe može izbaciti. Najbolji trik je da koristite ulovku ili štapić da napravite malo udubljenje. U svako udubljenje stavite 2 do 3 semenke, zašto više. Ovo je vaše osiguranje. Neće svako seme proklijati, a ovako povećavate šanse da u svakoj posudi dobijete barem jednu zdravu biljku. Kasnije ćete lako ukloniti slabije klice i ustaviti najđaču. Nakon što ste položili seme, nežno ga prekrijte tankim slođem supstrata i lagano pritisnite. Prvo zalivanje nakon setve je presudno. Nikako nemojte sipati vodu jakim mlazom iz kante ili flaše. Time ćete sabiti zemlju i pomeriti ili čak izbaciti seme na površinu. Najbolji način je korišćenje prskalice sa finim raspršivačem. Nežno i temeljno navlažite površinu supstrata dok ne vidite da je voda počela da izlazi na drenažne rupe. Nakon toga nastupa ključni period do klijanža. Supstrat mora biti konstantno blagovlažan, ali nikako natopljen vodom. Zamislite vlažnost isceđenog sunđera, to je idealno stanđe. Najveća greška kođu početnici prave je prekomerno zalivanje. U strahu da se seme ne usuši, oni ga bukvalno udave. Previše vode istiskuje kiseonik iz zemlje, kođi je neophodan za proces klijanđa i stvara idealne uslove za razvoj glivičnih obulđenja. Proveravajte vlažnost svaki dan dodirom. Ako osetite da je površina suva, lagano je poprskajte. Manđe je često više u ovoj fazi. Da biste obezbedili optimalne uslove za klijanđe,
Потребно je stvoriti efekat mini staklenika. Ovo pomaže u održavanju konstantne vlažnosti i temperature, što seme paradajza obožava. Nakon što ste zalili posejano seme, прикрийте посуди провидным пластичным фолией, стакленным плачом или провидним пластичным поклопцем. Овочи спречите испаравanje воде и створите топлу, влажну микроклиму. Посуди держите на топлом месту с температуром измеđu 22 i 25 stepeni Celzijusa. Važno je napomenuti da u ovoj fazi, dok seme ne proklija, svetlost nije neophodna. Možete ih držati i na nekom tamniđem, ali toplom mestu, na primjer, blizu radijatora. Međutim, jednom dnevno je potrebno nakratko skloniti poklopac da bi ušao svež vazduh i da biste sprečili pojavu buđi. Čim primetite prve zelene klice kako izbižaju iz zemlje, što se obično dešava za 5 do 10 dana, foližu morate odmah ukloniti. Ovo je trenutak kada se pravila igre menđažu. Onog trenutka kada prva biljčica proviri iz zemlje, svetlost postaje najvažniji faktor. Ovo je trenutak kada morate reagovati brzo. Ako biljke ustanu bez adekvatne svetlosti čak i jedan dan, počeće da se izdužuju, postaće tanke, blede i slabe. Ovo stanje se naziva etiolacija. Biljka u panici traži izvor svetlosti i raste u visinu, trošeći svoju energiju na stabilžikovo mesto na razvoj korena i listova. Takav rasad je veoma teško, gotovo nemoguće kasnije uporaviti. Dakle, čim vidite zelenilo, odmah primestite posudi na najsvetlije moguće mesto u kući. Idealan je južni prozor, gdje će dobijati najmanje 6 do 8 sati direktnog sunca. Ako nemate dovoljno prirodnog svetla, morate razmisliti o veštačkom osvetljenju. Obične sijalice nisu dovoljne. Potrebne su vam posebne grow sijalice ili flu cevi koje emituju svetlost punog spektra. Držite ih na udalženosti od samo 5 do 10 cm iznad biljaka i uključite ih na 14 do 16 sati dnevno. Uz svetlost temperatura takođe igra ključnu ulogu u razvoju zdravog rasada. Nakon kliđandža, biljkama više ne prija visoka temperatura koja im je bila potrebna za nicanje. Sada je potrebno malo spustiti termostat. Idealna dnevna temperatura za mladi rasad paradajza je između 18 i 20 stepeni Celzijusa. Noću je čak poželjno da temperatura bude nešto niža, oko 15 do 16 stepeni. Ova razlika u dnevnoj i noćnoj temperaturi simulira prirodne uslove i podstiče razvoj snažnog izdjepastog rasada, umesto nježnog i izduženog. Izbegavajte da držite rasad direktno iznad jakog radijatora, jer će to isušiti vazduh i zemlju i može dovesti do stresa za biljku. Takođe, pazite na promađu. Hladan vazduh sa prozora kuđi curi može biti šok za mlade biljke. Pronađite svetlo mesto sa stabilnom, umerenom temperaturom i vaš rasad će vam biti zahvalan. To je kao da detetu obezbedite udobnu sobu, ni pretoplu, ni prehladnu. Nastavak pravilnog zalivanja je umetnost za sebe. Sada kada su biljke nikle, njihove potrebe za vodom se menđaju. I dalje važi pravilo ne preterivati. Zemlja treba da se blago prosuši između dva zalivanja. Najbolji način da proverite jeste da gurnete prst oko 1 cm u zemlju. Ako je suva, vreme je za zalivanje. Ako je i dalje vlažna, sačekajte još dan. Sada je pravo vreme da počnete sa tehnikom zalivanja odozdu. Sipajte vodu u podmetač ili tacnu na kojoj stoje posude i pustite da zemlja upiže vodu kroz drenažne rupe. Nakon 15 do 20 minuta prospite višak vode iz podmetača. Zašto je ovo bolje? Prvo, sprečavate kvašenje listova, što smanjuje rizik od gljivičnih obulđenja. Drugo, podstičete koren da raste na dole, u potrazi za vodom, što ga čini jačim i razviženiđim. Treće, obezbeđujete ravnomernu vlažnost celog substrata,
а не само повършинскog слоя. Ова техника захтева мало више времена, али резултати su неупоредиво болжи. Kada su vaše biljčice razvile prvi par pravih listova, to su oni drugi listovi koji se pojave nakon prva dva kotiledona. Vreme je za proređivanje. Sećate se da smo posejali 2 do 3 semenke u svaku posudu? Sada je vreme da ostavimo samo najđaču i najzdraviju biljku. Ovo može zvučati surovo, ali je neophodno. Ako ostavite sve biljke da rastu zajedno, one će se boriti za svetlost, vodu i hranljive materije. Rezultat će biti 3 slabe i nerazvijene biljke umesto jedne snažne. Izaberite najkrupniju i najvitalniju biljku u svakoj čeliži. Ostale nemojte čupati. Čupanjem možete uštetiti koren biljke koju ostavljate. Umesto toga uzmite male makazice ili nukat i jednostavno ih odsecite u ravni sa zemljom. Njihov koren će se razgraditi u zemlji i neće smetati. Ovaj korak selekcije je ključan za dobijanje kvalitetnog rasada. Dajete najboljoj biljci sav prostor i resurse koji su joj potrebni da dostigne svoj pun potencijal. Sljedeći veliki korak u životu vašeg rasada je pikiranje, odnosno presađivanje u veće posude. Ovo se radi kada biljke razvižu 2 do 3 para pravih listova i kada vidite da im je posuda u kojoj su nikle postala premala. Zašto je pikiranje važno? Ono daje korenu više prostora za razvoj i podstiče stvaranje bočnih, adventivnih karenova duž dela stabilđike koji će biti zakopan u zemlju, što čini biljku stabilnijom i jačom. Pripremite veće saksije, prečnika oko 8 do 10 cm i napunite ih istim kvalitetnim substratom. Pažljivo, pomoću male kašike ili štapiča, izvadite biljku zajedno sa businom zemlje oko korena, trudići se da ga što manje uštetite. U novoj saksiji napravite rupu i posadite biljku malo dublje nego što je bila, tako da donji listovi budu tik iznad površine zemlje. Nežno napunite zemljom, blago pritisnite i zalijte. Nakon pikiranja, biljke mogu izgledati malo uvenulu. To je normalno, doživele su stres. Sklonite ih sa direktnog sunca na dan 2 dok se ne uporave. Dok su bili u fazi kližanđa, biljke su koristile energiju iz semena. Sada, kako rastu, potrebe za hranljivim materijama se povećavaju. Vreme je za prvu prihranu, ali budite veoma oprezni. Mladi rasad je izuzetno osjetljiv i prežako đubrivo ga može bukvalno spaliti. Prihranživanje treba početi tek 2 nedelje nakon pikiranja, kada se biljka oporavila od stresa i počela aktivno da raste. Koristite tečno đubrivo namenjeno za rasad ili đubrivo sa izbalansiranim odnosom azota, fosfora i kaližuma, na primjer 10-10-10. Ključna stvar je da koristite samo četvrtinu ili polovinu preporučene doze navedene na pakovanđu. Bolje je prihranživati češće sa slabižim rastvorom, na primjer jednom u 10 do 14 dana, nego ređe sa jakim. Ovo je kao hranženje bebe, da jete joj male, ali redovne ubroke. Pratite reakciju biljaka. Ako su listovi tamno zeleni i biljka lepo napreduje, na dobrom ste putu. Ako listovi počnu da žute ili dobižaju u pekotine po ivicama, smanjite dozu. Jedna od najčešćih pojava kod rasada gaženog u zatvorenom jeste izduživanje ili etiolacija, čak i ako imate dovoljno svetlosti. Biljke postaju tanke i nogate. Postoji jedan sjajan trik da se ovo spreči i da se podstakne jačanđe stabljike. Svaki dan, nekoliko puta, nežno prelazite rukom preko vrhova biljaka, kao da ih mazite. Ova lagana fizička stimulacija simulira vetar u prirodi. Kao odgovor na vaš stres, biljka će početi da proizvodi više celuloze i lignina, što će rezultirati kratkом, ali znatno debljom i čvršćom stabljikom.
Друга опция е да поставите мали вентилатор да дува лагани поветараc preko rasada nekoliko sati dnevno. Ovo ne samo da jača stabljike, već i poboljšava cirkulaciju vazduha, što smanjuje rizik od glivičnih oboljenja. Možda zvuči čudno, ali malo treninga će pripremiti vaše biljke za surovije uslove koji ih čekaju na polju. To je kao da ih šaljete u teretanu prevelikog meča. Kako se približava vreme sadnje na polju? Obično kražem aprila ili početkom maja kada prođe opasnost od mraza, morate pripremiti svoje biljke za prelazak. Vaš proces se zove kalženje i apsolutno je neophodan. Vaše biljke su odrasle u idealnim, kontrolisanim uslovima, bez vjetra, jakog sunca i temperaturnih oscilacija. Ako ih samo iznesete i posadite u baštu, doživeće šok od kojeg se možda neće oporaviti. Proces kalženja traže 7 do 14 dana. Prvog dana iznesite rasat na polje na zaštićeno, sinovito mesto na samosad vremena, a zatim ga vratite unutra. Svakog sljedećeg dana postepeno povećavajte vreme koje provode na polju i postepeno ih izlažite jutarnjem suncu. Nakon nekoliko dana možete ih ostaviti i duže, ali ih i dalje štitite od jakog podnevnog sunca i vjetra. Pred kraj procesa ostavite ih na polju i preko noći, ako su temperature iznad 10 stepeni. Ovim postepenim navikavanjem vaše biljke će ožačati i biti spremne za trajni boravak u bašti. Još jedna važna stvar na koju treba obratiti pažnju tokom uzgoja rasada je prevencija bolesti i štetočina. U zatvorenom prostoru najčešći problem su biljne vaši i bela leptirasta vaš. Redovno pregledajte naličje listova. Ako primetite štetočine, reagujte odmah. Najbolje je koristiti organska rešenja. Rastvor vode i nekoliko kapi deterđenta za sudove ili rastvor na bazi nimulija mogu biti veoma efikasni. Što se tiče bolesti, kao što smo već pomenuli, najveća opasnost je poleganđe rasada, koje se sprečava sterilizacijom zemlje i pravilnim zalivanjem. Dobra cirkulacija vazduha je također ključna. Nemojte zbijati saksije previše jednu uz drugu. Omogućite da vazduh slobodno struži između biljaka. Preventiva je uvek bolje od lečenja. Održavanje čistoće alata i posuda, kao i redovno prachenje zdravlja biljaka, uštedeće vam mnogo glavobolje kasnije. Zdrav rasat je otporniji rasat, spreman da se bori protiv izazova u spoljnom svetu. Kako biljke rastu, možda ćete primetiti da donži listovi počinju da žute i upadaju. Ne paničite odmah, ovo je često normalan proces. Biljka preusmerava energiju ka gornjim, mladim listovima i rastu. Možete slobodno ukloniti te donže listove makazama, posebno ako dodiružu zemlju. Ovo poboljšava cirkulaciju vazduha oko osnove biljke i smanjuje rizik od prenosa bolesti iz zemlje na lišće. Također, obratite pažnju na božu listova. Bledozeleni ili žučkasti listovi mogu ukazivati na nedostatak azota, što znači da je vreme za blagu prihranu. Ljubičasta nijansa na naličju listova često ukazuje na nedostatak fosfora, što može biti posledica hladne zemlje koja sprečava usvažanje ovog elementa. Vaše biljke komuniciraju sa vama kroz svoj izgled. Naučite da čitate ove signale i moći ćete da reagujete na vreme i pružite im tačno ono što im je potrebno. To je dijalog između vas i vaše buduće berbe. Dok vaš rasad raste, već možete početi sa planiranjem i pripremom mesta gde ćete ga saditi u bašti. Paradajz voli sunce, pa izaberite najsunčanike mesto koje imate, idealno ono koje dobija najmanje 8 sati direktnog sunca dnevno. Zemljište u bašti treba dobro pripremiti. Prekopajte ga i obogatite zrelim stajnjakom ili kompostom. Paradajz je veliki potrošač hranljivih materija i zahvalan je na dobro nadđubrenom zemljištu. Razmislite i o potpori.
Дали ćete koristiti kočeve, mreže ili kaveze? Potporu je najbolje postaviti prilikom sadnje ili čak prenđe, kako kasnije ne biste uštetili već razvijen korenov sistem. Planirajte i razmak sadnje. U zavisnosti od sorte, paradajzu je potrebno dovoljno prostora za rast i cirkulaciju vazduha, obično između 50 i 70 cm u redu. Dobro planiranje unapred olakšat će vam posao kada dođe vreme za sadnju i obezbedit će vašim biljkama najbolji mogući start u novom domu. Razmotrimo jedan čest mit. Što veći rasad, to bolje. Mnogi se trude da do trenutka sadnje imaju što veće, gotovo dzinovske biljke, često već sa cvetuvima. Iako to može izgledati impresivno, često je kontraproduktivno. Prerasli rasad je doživeo veći stres u maloj saksiji. Koren mu je često upetljan, a biljka je potrošila mnogo energije na rast u neidealnim uslovima. Takvoj biljci je potrebno mnogo više vremena da se adaptira nakon presađivanja u baštu. Idealan rasad za sadnju je visok oko 20 do 30 cm, zdjepast, sa čvrstom, debelom stabljikom tamnozelene boje i dobro razvijenim korenovim sistemom, ali bez cvetuva. Takva mlada i vitalna biljka će se mnogo brže i lakše prilagoditi novom okruženju i početi sa eksplozivnim rastom. Dakle, cilj nije veličina, već zdravlje i vitalnost. Ne žurite sa setvom prerano u februaru, jer ćete dobiti upravo prerasli rasad. Setva u martu daje vam taman dovoljno vremena da dobijete savršen rasad. Za kraj, jedan savet za strpljenje. Uzgoj rasada je maraton, a ne sprint. Biće dana kada će vam se činiti da biljke ne rastu, možda ćete izgubiti kuđu biljku usput i to je sasvim u redu. Nemojte se obeshrabriti. Svaki dan posvetite nekoliko minuta svojim biljkama. Posmatrajte ih, proveravajte vlažnost, okrećite ih kako bi ravnomerno dobijale svetlost. Vaš proces nije samo baštovanstvo, to je terapija. Povezujete se sa prirodom i učestvujete u čudu stvaranja života iz malog semena. Uživajte u svakom koraku. Radost koju ćete osjetiti kada uberete prvi sočni, crveni plod koji ste sami odgažili od nule, neuporediva je. Svaki trud uložen u martu višestruko će vam se vratiti tokom leta. Zapamtite, velika berba počinje sa malim, ali ispravnim koracima. Vi to možete, a mi smo tu da vam pomognemo na tom putu. I eto ga, prošli smo kroz ceo put, od biranđa semena do pripreme za veliki izlazak u baštu. Ako bismo morali da izdvožimo 3 najvažnije stvari, to bi bile: prvo, koristite kvalitetan, rastresit i sterilan substrat. Drugo, obezbedite im svetlost, mnogo svetlosti, čim prokližaju, kako biste sprečili izduživanje. I treće, zalivajte pametno, manđe je više i zalivanje odozdu čini čuda. Ove na izgled sitnice su zapravo temelj uspeha. Martovska setva je vaša investicija u bogato leto puno ukusa. Svaki minut koji sada uložite, vratit će vam se kroz svaki sočni zalogaj. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Nadamo se da su vam ovi saveti bili korisni i da ćete ih primeniti. Ako jeste, obavezno stavite like, to nam mnogo znači. I pretplatite se na naš kanal kako ne biste propustili buduće vodiče. A sada pitanje za vas: koju sortu paradajza vi najviše volite da gažite i zašto? Pišite nam u komentarima, volimo da čužemo vaše iskustva. Srećna setva!